Nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ariko mu karere k'ibiyaga bigari namwe dukurikiye muri hakurya y'amazi magari ikaze muri aya makuru ni kuri Disco 24 News mujye mukomeza mubare natwe muri aya makuru kuko uryanitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu bijye bita bibageraho ako kanya n'amakuru akomeye cyane ariko aya makuru reka nyahere mu gihugu cy'u Rwanda ibibaye ku kibuga cy'indege cya Kanombe mu mujyi wa Kigali. Amakuru avuga yuko Rwandair yateguje ikererwa rya zimwe mu ngendo z'indege bitewe n'ikirere. Mu minsi yabwo yashize nigeze kubagezaho inkuru nk'iyi bivuga yuko hari ikibazo mu kirere cy'u Rwanda by'umwihariko hafi n'ikibuga cy'indege ibyaje gutuma rero ingendo zikererwa ndetse zimwe ziza no guhagarikwa. Sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje ko ingendo zimwe nizijya niziva Kigali zishobora kandi gukererwa bitewe n'ikirere kirimo ibihu byinshi. Iyo sosiyete ikaba yabitangaje mu butumwa rero yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri uyu wa 13 Gashyantare 2025 yagize iti bitewe no kutabona neza kwatewe n'ibihu byinshi byabuditse ati mu kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ingendo zimwe zijya i Kigali n'izihava zishobora gukererwa. Muri ubwo butumwa Rwandair ni sosiyete nyarwanda y'ubwikorezi ikomeza yisegura ku bagenzi bayo bashobora kandi bagirwaho ingaruka nuko gukererwa kw'ingendo zayo bitewe n'ikirere kitameze neza mu mujyi wa Kigali. Mu n'amategeko mpuzamahanga agenga iby'ingendo zo mu kirere iyo ikirere kitameze neza ni imwe mu mpamvu kandi zemewe ishobora gutuma ingendo zihagarikwa cyangwa se zigakererwa kuko kutabyubahiriza bishobora kandi guteza ingaruka zirimo impanuka bijyanye n'imimerere rero y'ikirere. Indege ishobora kandi guhagarika cyangwa se gusubika urugendo mu gihe kandi hari imvura nyinshi, umuyaga mwinshi, ibihu byinshi bituma kandi imbere hatabona neza nk'uko amakuru akomeza kuyabivuga. Ubukonje bukabije n'ibindi kandi bigaragara uko bishobora kubangamira ingendo. Muri Gashyantare kuva mu kwezi kwa kabiri tariki ya 4 nabwo kandi Rwandair yari yahuye n'ikibazo nk'iki imenyesha abagenzi ko ikirere kibi gishobora kandi gutinza ingendo zabo ndetse inabiseguraho. Duhindura ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Reka ngaruke kuri inkuru. Amakuru avuga yuko perezida w'agateganyo wa Venezuela yemeje ko Nicolas Maduro akiri perezida w'agateganyo wa Venezuela. Delcy Rodriguez yatangaje ko Nicolas Maduro akiri perezida wemewe n'amategeko y'icyo gihugu. Yabigarutseho nyuma y'uko mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Mutarama 2026 Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas ndetse ita muri yombi perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse kandi ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise kandi bajyanwa i New York ndetse batangira gukurikiranwa n'urukiko rw'i Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'ibyiterabwoba. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa NBC News Christelle Wilker i Caracas ari nacyo kandi cyambere agiranye n'umunyamakuru w'umunyamerika kuva yafata ubuyobozi, perezida w'agateganyo Venezuela Delcy Rodriguez yemeje ko Maduro akiri perezida w'icyo gihugu wemewe. Ati nshobora kukubwira ko perezida Nicolas Maduro ari perezida mu buryo bwemewe n'amategeko. Ndabivuga nk'umunyamategeko kuko ndiwe. Bombi perezida Maduro na Celia Flores umufasha wa perezida nta cyaha bafite. Mu minsi yakurikiye ifungwa rya perezida Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez yanenze igikorwa cy'ingabo za Amerika. Nyuma yahinduye imvugo n'umubano we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi agabanya amagambo akomeye yavugaga ndetse atangira kandi gushyira mu bikorwa byasabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byitezwe ko uyu mugore ashobora gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibiganiro byabaye kuri telefone na perezida Trump ndetse yanemeje Amerika ko yamaze kumuha ubutumire. Meri makuru akomeje kugenda avugwa ni menshi cyane. Makuru abakomeza kugenda agarukaho muri aya masaha kuri gicamunsi cyo ku itariki ya 13 ukwezi kwa kabiri 2026. Mujye mujya muri comment section mutwandikire mutubwire muti duherere ahangaha biradufasha kugira ngo tujye tumenya ngo ni bande badukurikiye ni bande tubana umunsi ku wundi. Reka makuru yacu nyakomereze kuri iyi nkuru ivugwa kuri banki nkuru y'u Rwanda. Inteko ishinga amategeko umutwe wa depite yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigenga banki nkuru y'u Rwanda riteganya uburyo leta ishobora kandi kuyongerera amafaranga kugira ngo igire ubwihaze bwayifasha kugira imikorere irambye. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusufu yabwiye abadepite ko itegeko risanzweho ryashyizweho muri 2017 rivugururwa muri 2021 yerekanye ko ariko
Amasuzuma aherutse gukorwa arimo n'iryakozwe muri 2024 n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ku bijyanye no kurinda umutungo yagaragaje ko itegeko kandi rigenga BNR ririmo ibyuho byo mu rwego rw'amategeko ndetse byasabwe ko hakorwa amavugurura mu kuziba ibyo byuho. Yashimangiye ko ivugururwa ry'itegeko rigenga BNR rigamije kandi gushyiraho uburyo bwiza bw'imikorere bujyanye n'inshingano za Banki Nkuru y'u Rwanda, ubwisanzure bwayo bujyanye n'imicungire y'abakozi bw'inzego zayo n'imicungire y'imari, imikoranire inyuze mu mucyo ndetse no kubazwa inshingano. Nubwo hari ingingo zizakomeza kandi gukurikizwa, yavuze ko hari izigikeneye kandi kuvugururwa ndetse hakongeramo inshya kugira ngo gahunda ijyanye n'amategeko n'amabwiriza ya BNR Banki Nkuru y'u Rwanda ijyanishwe n'uburyo bw'imiyoborere bukoreshwa na banki nkuru zo hirya no hino ku isi ndetse n'amahame ngenderwaho mpuzamahanga. Zimwe mu mpinduka ziteganyijwe kandi harimo uburyo bwo kongererwa umutungo na leta. Ubusanzwe itegeko kandi ririho ubu ntabwo riteganya uko BNR yongererwa umutungo mu gihe kandi habaye ikibazo cy'igabanyuka ry'amafaranga. Ingingo ya 67 y'umushinga w'itegeko rishyiraho uburyo busobanutse bukurikizwa kugira ngo umutungo wongerwe, aho leta kandi isabwa kuziba icyuho cy'igabanuka ry'amafaranga mu gihe kandi cy'amezi 6 imaze kwakira ubusabe bwa BNR. Murangwa akomeje kandi agira ati ubu buryo bwo kongererwa umutungo wa leta ntibukunze kandi kubaho ndetse bukoreshwa gusa mu gihe ari bwo buryo bwonyine BNR ikeneye gukoresha kugira ngo igire ubwihaze bw'amafaranga yayifasha kugira imikorere irambye. Hari kandi kuba abakozi ndetse n'abayobozi, intumwa n'abagize inzego zifata ibyemezo za BNR batagomba kandi kuvangirwa mu gihe bakoresha ububasha bwabo cyangwa se buzuza inshingano zabo. Itegeko ririho ubu rigenga BNR ntabwo riha ubwisanzure n'ubwigenge busesuye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ububasha bwayo no kubahiriza intego zayo ku kigo ubwacyo. Izi nzitizi ariko ntizireba ubwisanzure n'ubwigenge bw'abantu, haba abantu ku giti cyabo ndetse n'ibigo bifite ubuzima gatozi BNR yifashisha kugira ngo igere ku ntego zayo. Niyo mpamvu rero ingingo ya 4 y'umushinga w'itegeko yavuguruwe kugira ngo hongerwe ubwo bwisanzure n'ubwigenge bw'abakozi ba BNR, intumwa zayo n'abagize inzego zayo zifata ibyemezo, bityo bikabarinda kuvangirwa n'uwari we wese uturutse hanze mu gihe buzuza inshingano zabo. Ikindi gishobora kandi guhinduka mu gihe iryo tegeko ryakwemezwa n'ububasha inama y'ubutegetsi yayoboraga gutanga kuri guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Umushinga w'itegeko mu ngingo iziba iki cyuho ukagabanya ububasha bw'inama y'ubuyobozi kandi bushobora gutangwa bukagaragaza ko ubujyanye n'imirimo y'ubugenzuzi n'ikurikiranwa bikorwa budashobora guhabwa guverineri. Hari kandi guha BNR ububasha bwo gushyiraho ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku muntu ku giti cye cyangwa ku kigo gifite ubuzima gatozi biturutse kutubahiriza amabwiriza yayo hatitawe ku byavuye mu manza nshinjabyaha kandi ku buryo bujyanye nazo ndetse n'ibihano biteganywa n'andi mategeko aho biri ngombwa. Ku ngingo ijyanye n'inama y'ubutegetsi kandi hifuzwa ko umubare w'abayijyamo wakongerwa bakaba nibura 11 ariko akarebwa ku bumenyi ujyamo agomba kuba afite burimo ubumenyi mw'icungamari, imicungire ibyateza ingorane, amategeko, ikoranabuhanga cyangwa se mu zindi nzego zirebana n'imirimo ya BNR. Kuri icyo kandi hari gahunda y'uko nibura mu rwego rwo gushimangira ubwigenge bw'inama y'ubuyobozi 30% by'abagize inama y'ubuyobozi bashobora kuba abakozi ba leta hatarimo guverineri wungirije n'umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ukomoka mu rwego rw'amashuri makuru cyangwa se umushakashatsi. Biteganywa kandi ko ari ngombwa gushyiraho abagize komite ishinzwe politiki y'ifaranga batari abakozi ba BNR ndetse ukabyemerera by'umwihariko komite ishinzwe ugutajegajega ku rwego rw'imari mu rwego rwo gushimangira ubwigenge bw'izo komite zombi. Umushinga w'itegeko wongera gushimangira ko BNR icunga ifaranga ry'u Rwanda mu gihe kandi ububasha bwo guhindura bufitwe na Perezida wa Repubulika nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Ububasha bwo guhindura amafaranga nabwo bufitwe na Perezida wa Repubulika hashingiwe ku ihame ry'uko urwego rufite ububasha bwo gushyiraho igikorwa giteganywa n'amategeko ari nabwo rufite ububasha bwo kugikuraho, ariko BNR igumana ububasha bwo gutanga ibitekerezo ku bijyanye no kuyahindura. Indi mpinduka yitezwe ni ukongera kandi ububasha bwa BNR mu bijyanye n'imicungire y'amadovize no kurinda indi mitungo yemewe itari amafaranga. Mu itegeko ririho ubu rigenga BNR birebwa nayo ku bijyanye n'imicungire y'amadovize ntibihagije kubera iterambere ry'ubwihuse ry'urwego rw'imari rukoresha ibikoresho by'imari byinshi by'imitungo bifite agaciro k'amafaranga, haguwe ibikorwa byemewe yongeramo amafaranga ndetse n'indi mitungo yemewe irimo nko gutera inkunga ibikorwa by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ingwate ndetse n'ubwoko bwinshi cyane bw'imitungo wemewe gushorwamo inzego zemewe. Murangwa yavuze ko mu rwego rwo gukomeza kandi kubaka urwego rw'imari rutajegajega no guteza imbere imicungire inoze y'ifaranga hazanagenwa igihe ntarengwa cyo kwishyura imyenda BNR iha leta.
nka Banki Nkuru y'u Rwanda ni ngombwa kandi gushyiraho mu buryo kandi bwemewe urwego rw'ubugenzuzi bw'imbere mu kigo nk'uko biteganyijwe mu ngingo 63 y'umushinga w'itegeko mu mirimo yayo, kugira ngo rero hanozwe ibikorwa by'ubugenzuzi, imicungire, ibyateza ingorane n'uburyo kandi bw'imikorere.